Coeden Nadolig Bapur. Bydd angen hen lyfr, cyllell miniog, clip papur, ffon goctêl, tap a seren. Tynnu'r clawr oddi ar y llyfr. Yn ofalus, defnyddio cyllell i dorri'r llyfr. Amser plygu. Plygu cornel y tudalen i wneud triongl. Plygu eto i wneud triongl arall. Plygu gwaelod y tudalen i wneud triongl bach. Ailadrodd gyda phob tudalen. Rhoi clip papur ar y goeden. Rhoi seren ar y ffon goctêl gyda tap. Rhoi y ffon goctêl ar ben y goeden. Coeden Nadolig Bapur. Nadolig llawen.